صارم البتار كتاب صارم البتار الراك أبتيلي إجو يسني إهيسني سيري والنجام مال بدانو مال إجنا ما مال وقمان لا تنمي رودان ديسي نمني قرو سرب بردي أنقم تكجب مرات أكم فرادور كودان ديني هو أكم فراد سودان ديني هو وانجت بيك أبتيلي الددخ كتابان غيثة خوجي لالو تاتي وجت رايسني جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلوات ربي وسلامه على محمد بن عبد الله وبعد. بلينك يا إسلام كتاب خينا هنجتك الرال على جنة خوادة سنيف قال لي كتاب خينا كتاب صارم البتار أكاتا سهري تي في أكاتا تجلابهن namni muslimaa siirii irraa ifeeguu akkamii qaba godhuu irraa ifeeguu akkamii qaba akkasumatti yoo itti godhamtees akkamitti irraa tiifamuu danda'a akkamitti firraa hiikoo akkamitti jiruuf jireenya isaa keessa budaa jalaa bahoo ijji namaa waan gamta akka nama miti dhugamoo dhugaa miti waan jawrratti kitaaba keenya Saarimul Battaar barachaa turuun keenya darsii lama dabarsinee jirra arra darsii sadaffaadha baranna inshallah darsii sadaffaa keessatti wanni barannu درسي دبرت خيستي وايد لالله تري أران ترى درسي غير خيستي كيف يحضر الساحر جنيا جني في شيطان في نمني ورسيري وروه ولي قلتي كأبن درسي لي دبرت خيستي بريجر إسانيتو ولي قلي وان سيري جامو خنا حجته وان جورت ولي قليجر إجتين سيري دا نمني حجتو جني كتهبي هريرو نمتيجا سيري قد أجاني بيتت ديم تخنا وجين يوخا شيخ أجاني يوخا خفيت أجاني تديم تخنا وجين هريروك أباد شو يساني درسي تيجي تندبر سخيسة بلنا الله اللي تريج ريجو درسي اللي دبرت سر الدقي فتتانا نجتشو أرانتنا كيف يحضر الساحر جنيا جنيا كم فيدتي وجينا سه وجينا هريرومي سيرين سنة كيسة تاتو أكمل يقولوا دندانم تجي سيري يقولون ورا أوفاجي ورا مارجي ورا نوني بريا إيوا ورا تشورا برياو أكمل جني في دتني وان سنقولوا دندان وان جو جلال الاتفاق بين الساحر والشيطان غالبا ما يحدث هناك اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الأول بفعل بعض الأمور الشركية أو بعض أعمال الكفر صريح نمدكي هقوم نمدكي هريرو شيطان أوجهه مجنّه نمدكي هنا ما كما كتبه قبلا هنگا فدي إمام فرت ولديهم هنگا فدي كأسي فكاتوس هنگا فدي لما أبا منتي فكاتوس هنگم دكان نمدكي شيطان أوجهريرو كقبو هنگم دكان نمدكي كبداته أسوار راوسي قال شيطان أوجهريرو ميجون يجون شيطاني وان إني رابر بادو يساف تاسيس وبجتشا واني درو يسار رابر بادو كفرودا كفري ملتو تكو وان إجا ملتو تكو يسار رابر بادا نمدكي سيري قرو هنا رايجو سيرين سمولتو ذاتو وان شركي سمولتو ذاتو لغتو ذاتو وان أدونا من أجر يقولوا ذاتو وان سونا من أركو يقولوا ذاتو وان همتو يسرع بربادة يجول أن يقوم الشيطان بخدمة الساحر أو تسخير من ما يخدم الساحر يخاونا ما شيطاني أكو بيسين خينيا خنا موتوم ما كبان جندك كبان علاقة كبان نما اتقافة ما كبان يخاونا متجهون اتقافة ما وجولي قالت نما إرجتو خادموتا وحرفت التين إرجتو درك إلى جنة جهول سافر ماذا أبلو دقيق كنا قولي أبلو عروسا كأن جيبو قولي أبلو كأن جارتي ساجيبو قولي جئت نمت جهول جنوتا إني إسابر الرمادة خادموتا إسابر الرمادة ما خنا إرجتو جزء هدو والناس نيجالوك أبو في بيهو قبضة جنوني جندوم مالان أكا جنداتي durataa yookaanu hoogganaa qaban hoogganaa isaanii kanarra baay'ee sodaatu hoogganaa saniif namtichi siirii godhu kun yeroo walii galan waa isaa godhu irratti abbaan siirii godhu kun yookaan isaaf qala yookaan hooree gurraattii qala yookaan hoolaa gurraacha qala waa isaa qaluu irratti isa kaddamuu irratti waan shirkii ta'e inni fedhu dalaguu irratti shayxaanticha kana waan inni fedhu guutee fi inni jamaa isaa fidee jara kana ergadhu jee bira khaya jara kana kasiin
ergata yoo jarri kun namticha siirii godhuuf bakka inni ajajetti ergamuu fi didan gana waan shayxaanticha guddaa sayyaamuun qopheeffateet waaqalee waan rabbiin jibbu dalagee osoo maqaa rabbiin dhoyne waaqalee waan rabbiin akkaan jibbu waan akkaan rabbi bira jibbamtu takka dalagee inni sun dhufee haajaa isaa gaafata rakkoo isaatti hima jinnoonni inni isa bira ramadame ajajamuu diduutti hima achi boodaan jinnoota kana namtichi sun hin dhiisu dura taa isaanii waan ta'eef isaan sannituma yookaan ajjeesee yookaan akka fedhe godhe sodaa isaatiif jecha namticha siirii godhu kanaaf ajajamu achi boodaan namtichi siirii godhu kun ammoo namtichi siirii godha yaanii biitii bira yaatu hawaa katabu hawaa qarxaaseessu hawaa hojjetu kun inni kun maal hojjechuu qabani beekta waan rabbiin jibbu ta'a akkaan jibbamtu takka quraana miilatti hidhatee darsii dabarte keessa laallee ture takka quraana miilatti hidhatee sagaraan seenu subhaanallah takka ayata rabbii faallaa godhee barreessuudha takka dhiiga heddii waan najisaatiin quraana barreessuudha waan rabbiin jibbu akkaan sandalaysiisa shayxaanni sandalageet achi booda ajaja isaa godhaaf shayxaanni jaartii abaluu fi abaluu dahiisisi jedhan shayxaanota kanas irraa isaanitti ergee shayxaanni tokko isaanii keessa seenee abbaan san nama sannuma jaalatu akka inni jibbu taasisa inni abbaan san faarsu fedhu akka inni arrabsu taasisa achi boodaan jara lamaan jidduu wal dhabbii uuma aboo jiruma kanaatu feenu jedhanii adda yaa'an waan barbaadan san taasifatan jechuudha abaluu ooyiruu kanaa keessa akkana jenne godhi jedhaniin shayxaanatti ergan shayxaanni kun ka'ee deemee dhaqee namticha san keessa seena namtichi sun ooyiruu sanii yaada jee ooyiruu sanii dhaqajee gisee yaade hunda sammuu isaa keessa dhawa yookaan wayi godha akka inni ooyiruu sanii yaadanne akka inni ooyiruu san jibbu sammuu isaa keessatti odoo hin beekne odoo hin feene taasisa jechuudha meeqa dhukkubsataa godhee caccabsee shayxaanni akka inni ol ka'uu dandeenye godhee mana kaaya akkuma shayxaanni ergame san humna walirra qabuun roorroo rakkoo namtichatti ergame san irra taasisuu danda'a akkuma beekamu shayxaanni hoggaa namatti ergame hoggaa seene akkasi godhuu ajajame san si godha waan ajajameef san si godha waan ergameef san sirra raawwata haala saniin namtichi kun shirkii gurguddoo dalaguudhaan waan nama jibbisiisu hojjechuudhaan hojjeta jechuudha jinnii fi لذلك نجد علاقة بين الساحر والجني المسخر لخدمة علاقة كره جزء قريب دركيدا يخاو جالتي سونتهن خن قروا قرت نمدي سيري قروا خن شيطاني درك أميت أما فكينا أبلو خيسة ديم سيني جد دركيدا سوداجي نجوداتي نججم دركين شيطان تجي أججمه وجيسا ديسه أجت قرامه خن وسون جالتين كقرا خن مالو جتاني بيتا إذا قريب دفين نمدي سيري قروا خنا إلمان سا جلافت إذا قريب دفين اسمه خنا هو rakkoo irra geessisa irreedduu nama siirii godhe halkan hirriiba kan dandeenya agarta halkan aaduu agarta hamataan na dhukkuba jee uu mataa jee iyyuu agarta maaliif ismattos deebi'ee shayxaanni gisee gari irreedduun nama siirii godhu asarri isaanii hundi kadhabamuuf sababa shayxaanni sun ismattas deebi'ee isuma halaa kufi sababa shayxaanonni inni dirqiidhaan ergu kun shayxaanonni inni waannaa shayxaana isaaniitti hojii wal tahee dirqiidhaan gabrummaa irratti ofuun ajaja bawutaa fedhetti ajajatu odoo isaan hin jaalanne ajajatu kun sodaa isaaniitiif waan ajamaniif gizee garii as deebanii dhiibbaa irra godhan akkuma nama waan dirqiin godhaman irratti isaanis roorroo waan hin jaalanneef nama isa irra roorrisuu jaallatu irra hedduu namoonni siirii godhan mataa isaaniitti fazazzee dhama'aa akka garan qabne huccuu akka garan qabne uffatu fajaajaa kan gizee garii nama gabba'u sodaatu kanuma akka sodaan qalbii guutte hacinqatu kana argita maaliif jennaan shayxaanni san isumatti as deebi'ee isuma mataa isaatu waan cinqaneef jecha jechuudha abbaan kitaabticha kana akka jiru gaaf tokko namticha tokko intala takka jinniin seentee qabee irra qaree jee afaan namtittii irratti dubbate aboona najjeessin anniin bahanaan jee jennaan haya bayi jennaan hin ba'unaan jeemas maaliif hin baane bahuuniin hin dandeenye hin baane maaliif wanniin hin baaneef namtichi waannichi keenya na ajjeesuun sodaadhaa namtichi siirii godhu kun waannaa keenya natti ajaje inni na ajjeesuun sodaadhaa haja akkas taatu duuba biyya tana gadhiiftee biyya biraa deemu gaate keessaa bahi jennaan
biyyaan an dhaqe sanittis qabeetu mana fidee na deebisa akkamiin godha bakkaan fedhe dhaqus jinnii biraanatti ergee na deebisee akkaan as keessa deebi'u na godha yookaan ajjeesa yoon as keessaa hin baajee akkamiin tahanaan jee haa eega akkas taate mee ati isliminnaa qabadhu anaatutu waan firraa dhorkituun sii kannaa hin jenni jennaan ani isliminnaa tanan jaaladhu naan jee eega isliminnaan jaalanne haya bahi laa ikraaha fi diin keessa wal dirquun hin jiru bahi jennaan bahuun danda'u naan jee eega bahuun dandeenye siin ajjeesa as keessa jeetiin quraanatti qara'ee yeroon ani itti jabeessu niin baajee alhamdulillahi bahee je asirraa wanni nuu godhu irra hedduu warra shayxaanni nama siirii godhame keessatti godhamee taa'u wanni inni keessa godhamee taa'ee namticha keessa jiru san dararuuf sodaa jinnii ala jirtuutiif yookaan waannaa jinniidha yookaan itti gaafatamaa isaanii sodaadhaaf jechuudha. Namticha siirii godhu hanaatutu isaan dirqee as teessise jechuudha. Akka isaan dirqiin taayyoo isaan as keessaa gabbaan ni hima. Saba san sodaa san keessa ta'an jechuudha gareen isaanii. Haalli isaan cunqursaa walirratti hin oofan haalli isaan siirii tanatti dalagan gama takkaan cunqursaa jinnoota biraarratti gama takkaan cunqursaa ummata odoo isaaniif hin beeyne odoo zaahira kanas hin goone karaatiin beeynan jechuudha. Namtichi ooyiruu jaalatu jibbu namtichi jaartii jaalatu jibbee hiiku namtichi ilmaan fi jaalatu harkaa jibbu namtichi jaarsaa fi jaartiin walii kanii bultiin nama meeqaa faca'u naman jaalanne tokko dirqiin akka jaalatu si taasisu niin du'aaf niin maraadhaaf si jechisiisu waan adda addaa waan ati qalbii ta'e keessatti yaadne dirqiin si taasisan jechuudha sirra isa godhane siirii jechuun waan rabbiin akkaan jibbu akkaan rabbi biratti akkaan jibbamturraa jechuudha. Karaan itti siiriin godhamtu karaa hedduu jira. San keessaa qabxii adda addaatiin mee karaa akkam fa'aa jira jennee takka takkaan laalla. Karaan ittiin siiriin namtichi siirii godhu kun jinni ittiin dheeyfatu. Karaan itti gara jinnoota gama isaa fidatee jinnoota kanatti ergatu gara namaatti itti ergu karaa hedduu jira. Ati walumaa gala wanni sii galuu qaba obboleettii ta'e islaama obboleessa kiyya. Namni siirii godhu edaa hariiroon isaa shayxaanaa wajji jechuun sii galuu qaba. Waan rabbiin jibbu akkaan godheeti shayxaana fidheessee shayxaana namatti ergee dalagaa wasaqa dalagaa fokkottu tarabbiin namni sii dalage kafare jedhe irra hedduu Umar bin Khattaab nama siirii godhu gata addunyaa keessaa jaanii beeksisallee hangatti baasan takka gahan irra jibbamtuu dalagaa dachiitan irra jirtu siirii godhuun ta'uu namni siirii godhu sanis irra wasaqa irra badaa namaa addunyaa tanarra jiru ta'uu abbaan fedhe achi dhaqe achuma dhaquuf jecha salaanni guyyaa 40 irraan qeebalamu ta'uu irra hamtuu hojiidhaa ta'uu asirraa sii galuu qaba irra fokkottuu dalagaadhaa ka isaan dalagan dalagaa akkaan rabbi jibbisiiftu warra dalagu ta'uu fi nama akkaan rahmata rabbii irraa fagaate ta'uu nama akkaan garaa jabaatuu fi nama akkaan qaalii rabbii irraa fagoodhaatii fi wahuma aakhiraa jaan gurgurate ta'uu sii galuu qaba jechuudha namni siirii dalagu. Redduun hawwan keenya waggaa ilmoon duraa dhukkubsatte haakima caalaa gara warra waa laaltuuf fiigan gara warra waa laaltu sonte warra waa laaqu diin rabbii balleessu hadiin rabbii irratti olola badaa oofu hadiin rabbii salphisu warra akkasiisan bira deeman shii abalu bira dhaqe qeessii abalu bira dhaqe warra oofaa dhaqe waatus raabade kas dhaqe bakki ati dheeytu hundi bakka shirkii bakka akka rabbiin dachii tanarraa jibbu ta'uu hubachuutu sirraa eegama jechuudha namni bakka seerii takka ganda seerii godhamu takka dhugoomsuu baatu guyyaa takka dhaqee bakka san gattaa'e guyyaa 40 salaanni irraan qeebalam salaanni tokkichi yoo namarraa bade akkasitti hamaadhaa san jechuudha. Bilayyan karaalee adda addaa akkaataatti shayxaanonni jinnii dheeyfataniin mee qabxii takka takka laalla osoo neef akkamitti firraa dhoor kan ittiin seenne siirii jechuun maal jechuudha akkamitti shayxaana fidheessanii wajjin dalagan waan jedhu bal'inaan baruun barbaachisaadha maaliif jennaan eenyummaa isaanii beekee karraa fagaattu namni islaamaa bootaan taane kan dhaabbanneef namni islaamaa maalummaa isaan dalagan san shirkii fi shayxaanummaa fi akkaataan isaan itti waa godhan kun maalii beekee adda baafatee akka irraa fagaatuuf jecha beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf inshallah darsiilee keenya qattee aanu keessatti sagantaa keenya qattee fufnu ta'a nu faana bu'aadhaatiiti hubadhaa firraa hubadhaa isiniin jenna. Arraan tanaaf asumarratti aanuuf go. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.